الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih sing kami hatiranan, alhamdulillah, yari na isab kita niyo karihilan waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sinagi waktu sa halga-halga, amin mapatot na to tuod halgaan, paginhawabaran na to, karena amoy nin parbahagian na to, amin mahinang na to, lutuanan dakula, dahil di hadun niya sampay paadlaw, gana-gana, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengajian ta waktu ni insyaAllah ta'ala sa luway biya mga nagtatakad-takad kita niyo sin waktu. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kabakan na to in hadis ini akitab Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Aupo hadis sa sumakawa malaggo in kamaksuran niya maksud haamoy in magparayaw in tiap-tiap tisulakan sin muslim sin ginhawabaran niya. Dain naman haudyot pamaranan niya, pakignot kuhibal niya, labi loba na tuod in himungungan niya. Karena ini mga kampung atau keluarga sin kami, in kita manusia, aun hadjalong ta doonhan kasaan magkahinang ta, sa sumagawa, in sarayaw-rayaw magkasa, amin sa roon doon tumaubat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sumanggup, amin di na mag-isab-isab, magbalik sinamin hinang kasatuan dakula, karena in sato yadto, muy siya pa amin tao naghinang kaniya. Nabiyay ta doon ay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impag-iyanon Muslim, amoy in kakuyakan sin kita niyo katantan, mahinang kita niyo Muslim hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon hapangatod si manusia, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Muslim subay siya, makasalamat ha katautay manghuran niya mga Muslimun. At inireada kaniya, amin makuyag nganan in siya Muslim, nasa wabiyad to subay in katantan doon in lumahil haantara simpang sumadya nila na dahin hawakto pawakto si da pang sumadya magbak hagitungan sindan atawa hauno na lokal labi luwa na to hawakto biya na sin wakto na to ini amin Allahu ta'ala in jumajaga sin kignot kahibal na to. Yari kita niyo halawman sin bulan mulia. Amin subay sadya roon kato taniyo in makasalamat kita niyo sin ini 5 iban sin dila na to maun pa tautay manghud na to Muslim. Isiyo-siyo na. Amoy in sibo da kakilahan na to ibandi. Buat malaingkan ang yanan in siya Muslim biya da kato, sarta naghinang, sinhinang biya da sinhihinang na to, inyan katantan, subay, lumahil doon antara na to impag-ianon ka Islam,
sarta lumahil doon kato taniuin kasalamatan. Amin wayroon laong ta jumato hambuok parkala siwo da manahot iban maaslag. Amin mahinang laong ta biya mga bisarahon pamangisin manong siya halaw man sing gumiini. Amin mahinang parsawaban inyad tuhi kaluman sing kita niyo hiatod ha pagkahinato Muslim. Bangkita niyo makahinang kasatuan ha katawtay manghuran na to. So biyan subay hadya inambok pambok din katutan niyo nag-aayad pa kaniya sabab na in mga parkala kasatuan ini lando tuod siya ini mabugat hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala biyay yan kato tanyo si mga sila amoy in nakauna rin kato tanyo nakasod palauman palikusan sin pag-ianon pagka Muslim laong hi Wahab ibnu Mamba atawa Munabbi aon mag-iyan magtawag kaniya rahimahullah na laong niya inna a'zama dhunubi inda Allahi ba'da syirki billah as-sukhriyatu bin nas. In sa lago-lago dosa dito hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala puas ding sin pagsirik patuhan Rabbul Alamin hati sin pagsirik amin kumawa kita halgaan ta sibo da halgaan hangan pagtuhan sibo da halgaan hangan pagnakura sibo da halgaan pasalan sin alta na inyan katantan sa lago-lago dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in yan katantan hambuok yan dahin ha mga di kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong niya in sa lago-lago dosa dito hadarat sin Allah ta'ala puas dahin ha pagsirik patuhan Rabbul Alamin as-sukhriyatu bin nas. Amoy in panggura-gura mo hambok manusia biada kay mo. Pamaba-maba kaniya. At tawa sabuton in kasatuan niya. Halaw man sin gumiini. Inyad to in lami marayaw. Amoy in katabunan tain. Ini kaayban niya. Hangan in kita magtautay manghod. Iban sin siya. Amura kuman long time biyasin kita amin magpasampay na subay tod biyasin ini hito kila kanila in mangiiwan sin marayaw. Hito kila hibayta kanila in sa lago-lago dosa patuhan Rabbul Alamin amoy nakakuha dahing haamin nakalabaw in ngi niya hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin pagsirik na auntoy mapuas dahing hapang sirik malaggo da isab imbistahan sin pardusahan yan hadarat sin Allah ta'ala biya na sinamuin hapangatub no sin hamuk mano siya ikaw in labi marayaw rin kaniya inyan biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mano siya sawa siya in mano siya sibo da hapangatod sin Allah ta'ala katantan amuin biya lang niya kaasnanil must biya siya sa pantun ipon sudlay sibo day matambok iban sin makayog in pangatod sin Allah ta'ala tupan sila katantan hapangatod sin Tuhan Rabbul Alamin hangan sin pagkamano siya nasa wabyan to subay bihad to in pangatod na to ang talasahon intay manghud ta Muslim lapay in katan Muslim hababaw sing gumiini subay na to lasahon hangan sin paglasa haturan biya sin napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na daranta magkasabot in nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan hawak to sin paglain niya ring hamak kapamadina amoy in piyasod niya palawon sin bigijantong sin tao Madina iwan sin mga sila nakapaglain maun pa yan in pagka sila sa hangan sin pagtay manghud
hangan sin agama Islam, amo na India aknia pia pagtaymanghod in Ansar iban si Muhajirin. Hambok yadto dahil nga mga salingkat-lingkat mapatot pag-angguhan si ini Muslim iban Muslim, amin hangan in sila magtaymanghod agama Islam, doon hayan magtulong tabang, bukon sa dya pagtulong tabang, lang taha amin ini 5 atawa pagtulong tabang haamuin uno na pakaradyaan ini kakukunahan sampay papagkabuhianan in pagtaymanghod ha agama Islam. Lamod siya mga katawtaymanguran ha agama Islam. Asawab yan, in nasabot tahain doon, amuin pamaba-maba, panggura-gura, magguwa ini dahil nga mga di kababayaan sinakama Islam. Uno hindi kababayaan sinakama Islam. Amin mahinang sabab, ikapanggura-gura sin, ini hambuok manusia, papagkahinya manusia, biyeta doon hay ni kato, sin ini mga sila nakauna, nakahati sin pag-agama rin kato niyo, biyakan Al-Hafidh Ibn Rajab, rahimahullah, laung niya min alamatil ilmi nafi' annahu yadullu sahibuhu ala al-hurubi minad dunya. Laung niya rin mga alamat sin ilmu magbumpaat doon hatiap-tiap tisulakan din katutan niyo, amuin manunjuk kay maun pa amin mahinang sabab, hilayo sin hambuok, manusia tumangkis daing haamin kakaya-kayaan halaw man sin dunya ini. Hati niya umakaw sin, amuin lingkat sin dunya, amin piyagahalian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil biyayta niya ha mga kasahabatan niya, lapay na in kita niyong katantan, bukon in harapon na to, yari kita niyo halam sin dunya, amo na in kakaya-kayaan halam sin dunya, buat malingkan in alupon na to, amuin kasanangan kakuyakan halam sin surga, karena yari kita niyo piya, labay sin Allahu Ta'ala, hadunya, pag ini hukasan na to, sin lumi, sin dunya nakapikit ka to taniyo, supaya dito hadlaw akhirat amuin malano kita niyo sa wasa hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno yung mga ini lumi doonhan amuin mahinang sabab, mahinang kita niyo tao dunya bukon tao adlaw akhirat. Abnaud dunya wa abnaul akhirah. Mga kaanakan sin dunya, iwan kaanakan sin adlaw akhirat. Iunoy marayaw. In marayaw amin mahinang kita mabista kaanakan sin ini adlaw akhirat. Karena in kita wayroon ini laung taratunganan sin kita katantan buat malingkan amunain adlaw akhirat. Naunin lumi sa ngi tatangkisan si manusia amuin nakabatok, maun paagama sin Allahu Ta'ala amuin sampay kiyanganan siya, nakulal siya in siya Muslim. Hati si Muslim amuin makasalamat sin lima niya iban sin dila niya patay manghud niya Muslim, amuin di siya makapaghimumungan, di niya mausalin lima niya dimhil kasatuan patay manghud niya, sa tain siya himahalli, limalawak, daing haamuin parkala, kaiinginan halawm sin dunya ini. Uno yung kaiinginan si manusia, mahal ka alawm sin dunya ini. Kamatauran si manusia, biyayta doon na ini, a'adhamuha ar-riasa. In sa lago-lago, pag-aakawan si manusia, halawm man sin dunya ini, amo na impag nakura. Amo na in masabot siya in siya nakura. In siya nasabot in siya nagdararungan siyang pakaradyaan lakula. Bihan, sarta lang niya roon haon, iwan sin napso, sing ginhawaran sin tiap-tiap manusia. Kita kataan aon napso,
ini subay mapupo sinambok Muslim in napso niya umagaw sin kakaya-kayaan di halaw man sing gumiini. In hikatunia doon haon sakit dakula si manusia amo na impag-ianon al-madah amo na ingkabantugan makuyag pagbantugon hindi na mabantog sindugaing magbantog na sing ginhawawaran niya. Kita na kamo sa mga yan, ha mga social media pagkakitaan na to, mataod, nagpakita sinhinang nila. Bibidyo in pagsambahayang nila. Bibidyo in pagbang nila. Bibidyo in pag pag sambahayang nila sintungay gisok. Bihan, at supaya kakitaan si manusia, sin maksud yaon sin Tuhan naturabul alamin papationg kita sintunga dum hasupaya im makakita dakato tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala naman jari ing kaywanan hitokbal nila pa social media pasaksian batin sila yaon na ini hati niya naghinang amal pa Allah subhanahu wa ta'ala na tanto saksian sadya sila si manusia bihan iwan badtungon sila sampay sumaplag halaw man sing gumiini hikuan lang niya kita kung nagtahadyod kabi hikuan lang niya kita kung lang niya bihayin hinang niya kabi bihayad to na bihayaon di madyato na halaw man na to hauno na abutan sin mga sila maibog kami mga nagkasabot na to ini maibog ha amin masabot siya in siya nagdararungan ha pakaradyaan dakula masabot in siya yaon doon hayaon grabe lang niya hikuan yaon but diya kami lang niya kimaon hambok lokal bihay ni bihayad to na sugmok kami simpagkaon bihan yan na makuyag yan to karunguhan si mga sila maggagasto sinalta nila bihan yan amin sila hinang sabab lagoon si manusia halaw man sing gumi pasalin sila pakaon nakapainom hambok manusia im mga yaon hipanuisuy siya doon hati na kakuyakan niya inyaon katantan ang malupas sinambok Muslim amuin mahinang kabantukan ingkatan amal niya ando kailo inhinang marayaw laong ta impag-ianon riasa pag nakura dunhan biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam raisul qaumi khadimuhum in nakura sing kauman siya in ilugsok si manusia mahita yagto ilugsok siya si manusia kana in siya aasubuhon hadlaw kana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati in kamo katantan yan, aasubuhon kamo, sin raayat niyo bang unuin hinang niyo kanila. Bihan, sa taasubuhon day sabi mga raayat bang unuin hinang sin nagnakura kanila halawon sin kauman nila. Inyan katantan lumahil hadlaw kana magsaksi siyaksi iimano siya, amo hindi hilan kapatot magdarungan, iban sin amuin, doon hayan nahinang in sila amuin mapatot ayo puton sin tao nagdararungan sin pag ini pakaradyaan pagdunya-runya inyan katantan subay in kabantukan doon haon in siya nahinang siya ilugsok si manusia pasal sin nahinang siya nakura halawm sing kauman amo at malingkat bihan amuin mabantog siya hikuan niya unlong niya daran kailo nagpupua sa bihad to sa inyad to in pagpuasa bukon ini paghinangon kabantukan in pagsambayang bukon ini hinangon kabantukan in katan ibadat pa Allah ta'ala liman jari mahinang kabantukan pamano siya halaw man sing gumiini karena mamarahina in Allahu ta'ala dimihil kabantukan haipon niya haadlaw kana bihan inamin mapatot jumato hambok manusia
Naamoy adto insubay ayaran na to. Tiap-tiap tisulakan deng kato taniwan do kailo. Hasupaya ini laungta kakainang nato. Amuin ini mahinang puunan un. Kama an-riya huwa min jinsi syirk au mabda'u syirk. Inagi niya in kuyag mahinang nakura at inakuyag sinambuk mano siya mahinang siya nakura inyan puunan sin amuin mahinang sabab makapagmanja siya. Sarta mahinang puunan in siya makapanganyaya. Kita kau yan? In amin kuyag niya, mahinang siya. Magnakura halon sing kauman, na inyan asalan mahinang siya sin, makakawa siya si sipat hipiraon, amin magmanja halaw man sin, hula piyaghuhulaan niya. Sarta bang siya magmanja na, doon hayan maluhay na siya himinang kaanyayahan hay siyo kabayaan niya hinangon atawa butangan sin kalumian bihan na supaya in siya babaon sin mano siya halaw man sin gumini na inyan law niya biya da sa pantun sin amin riya ati sin riya amin pakita kita inamal mo pakita kita in pagsambahayang mo pakita kita yung pagpuasa mo. Pakita kita yung katan hinang mo hangan si pag-agama. Inyan katantan laong niya. Amuin parbahagian daing hapag-sirik pa Allah Ta'ala. Inriya, pag-ianon sirkul khafi. Amo na yung sirik na katatapok. Amuin jantong in nagdarakan niya himinang simpag-sirik. Bihan yan. At tawalong niya, bang siya bukon lamod hapag sirik, in siya yan, mabda'o shirk, tumagna na rin doon kanya yan. Dahil hariya yan, pakita-kita yan, in mahinang kau musyrik, bistahon sin Allah Ta'ala ini kau musyrik. Doon hayan, bang di makapagtawba, tinabok mano siya, labi-labi na, habulan biasin bulan ini, amuin bulan hipagtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala subay na to butawanan na in mga hinang ini butawanan in pagbanja sinambok mano siya papagkahinya mano siya butawanan in pag-anyaya sinambok mano siya pambok mano siya butawanan in pakita-kita sinamal pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala butawanan in labi-labi na to din pagsirik kahit na amo na in karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala kahit na in Tuhan na to Rabbul Alamin nakalando in kaabugho niya dahil ha pag-abugho si mano siya hababaw sin gumiini amo yan mga katawtay manghuran haagam Islam nasabab yan in kita mag-ayad singgin hawa baranta subay in kita bukon magpaniguro long sin bahasa ta at inyari ikaw manantuhi sin hinang mo inyaon kimugdan na at tawa inyaon tiyayma na magtuytoy sin Allah subhanahu wa ta'ala mahita wa innaka la tadri ayuqbalu minka amla in ikaw rin mo kaingatan ono tiyayma narasin Allah Ta'ala in amal mo yaon nakakugdan hakaridaan niya atawa in amal na hinang mo yaon wala yaon nakasud palaw man sing karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabihan niya sarta in kita, suway kita, amuyin, long tanagi-ino-ino sing ginawawaranta. Dahil hawakto pa wakto, sinin kita ini bardusa. Bardusa pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Mahita ito suway bihad to ipangan nalunta. Fa innaka la tadri hal kuffirat ang kaamla. Pasal di mo kaingatan, uno, iampun na ba kausin Allah subhanahu wa ta'ala at wala. Hati niya yaon ka to impagduwaruwari ta kaingatan. Hatat kala di ta kaingatan ninyaon. Subay kita di humundong hapag pangayo taubat kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawakto pa wakto ay iban di kita man jari magpaniguro mga katawtay manghuran haama Islam. Karena in kay katansin amal hinang ta na inyan tiyatapok sin Allah ta'ala ring kato niyo wala na to kihatian. Di na to kaingatan bang ununain kahalad na to uno in hinangon kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi luba na in mga sila buhi pa sila, malasig pa sila, buhi-buhian pa sila, beitaan na sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hi Abu Bakar As-Siddiq tausul ka. Hi Umar ibn al-Khattab tausul ka. Hi Uthman ibn Affan tausul ka. Hi Ali ibn Abi Talib tausul ka. Hi Bilal ibn Rabah tausul ka. Ngianan katantan tausul ka sa sumagawa bukon sila biya sing kita mamiri-piri in baran sing kuyag bang masabot in siya tausul ka sin in si mabot kanya manusia bukon Allah Ta'ala inimian kanya in siya tausul ka kahit na bang manusia inimian kay mo tausul ka ay ikaw in siya yaon nakakadto na ba pasul ka nakabisita na ba siya pasulga? Kita niya na ba insulga? Inyan katanway kapatot niya mamisarahan doon na yan. Inta kapatot na tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyabaita niya ipakita kato tanyuri hadun niya ini. Ipakita kato dito haadlaw kana. Amuad to insubay biyobutol sin pangatayan na to. Iban iaangot si maksud na to amuin madawhat na to diha kabuhi na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amad to insuway batukon sin tiap-tiap pambuk din kato tanyo dahin di halaw man sing gumaini mga katawtay manghuran haagama Islam. In malingkat dahin hamalingkat amuin ini tutok imbigi jantong na to patuhan na to Rabbul Alamin. Sarta amoy hindi makuhila in niat maksud simbigi jantong na to harap patuhan Rabbul Alamin. May tayad to. Kahit na mga yan na damikyan launghi Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah rubba amalin sagirin tukatsiruhun niya wa rubba amalin kathirin tusaghiruhun niya aun law niya waktu in amal tiyo atawa amal sibi-sibi mapataod ka ilusin niya at maksud simbigi pangatayan na to hati niya in rahasya na to harap patuhan amo na imbigi jantong na to. In rahasya pag ianon bukon ipagpanuisoy pamano siya pagkahi. Inyan tartan to hadya harap patuhan Rabbul Alamin. Subay kita daran nagjijikir harap kaniya. Nagsasabot singkatan pamuji patuhan Rabbul Alamin. Amuan ing kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo mga katawtay manghuran na kami Islam. Kadnalong niya in amal sibi-sibi sa nahut-nahut amal patauron sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hamin niyat maksud sing kita harap patuhan Rabbul. Kita siya in nagbabaya singkatan. In amal tatiyo-tiyo masi misanda biya bud Everest pag iyanon in nahinang taamal ayaw tabis tahon
inyaon malago na, in ako nakapaghaji na, in ako nakapagpuasa na, in ako nakapag-umra na, inyaon katantan piyag kukukuyag si mano siya alaw man sing gumiini. Piano no iso, yari kami sa inilang niya nag-umra. Yari sa ini kami naghaji. Ipamaita social media. Naman jari, inyaon katantan, sa roon doon hitokbal sin social media in, tutungbasan kanila, kansangon sila mantukon si mano siya halaw man sing gumiini. Na impamantog yan to, mano siya to anin namantog, bukon Allahu Ta'ala hindi mihil kanila kabantukan. In mahal ka, India daot sing kita kabantukan din nga Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biyabaita niya. Wala pakikita si mata. Wala pakirurungukan sintay nga. Iban, wala pa. Ini biya mga naangan-angan sin bigi jantung si manusia. Intiyata ka masin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mga inikatan, di na to ini mapatampal pa manusia. Karena Allah Ta'ala rin makaingat ini. Karena baran niya, in na maita sin ini katantan, way pa kiarurungukan sintay nga, at awaway pa kiarurungukan simpang dungog, way roon pa kikita sin pangita, iban wala pa misan na angan-angan sinyat maksud sin manusia doon hayan katan di abutan ini mukarnaon sin manusia in tiyata kamasin Allah Ta'ala. Napagayaw tiyatapok sin Allah Ta'ala, subay na to hitapok inamal na to, biyasin pagtapok na to sindusa na nahinang na to pa Allah Ta'ala. Hitapok na to, di na to ipanuisuy. Sa sumagawa dia daot na to, dahing hawak to pawakto, pangayon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bang mayan, ando kaylo, in piaglog to anta, sindo miyaon, bistahon kato sin Allah Ta'ala, amal, misan da kuman kaylo, sibi-sibi, habang mayan, bistahon kato amal, dahing sin amin, lupas siya, ando kaylo, kalugian kato, taniura kula, in mga yan katantan, mga katautay, mga hurana kama Islam. Na yan, in pag-ayad, si mga sila nakaunarain kato tanyo, na, karna, hatihon na to marayaw, karna lang niya, al-ikhlas, la tadunnu annahu sahlun. In ka-ikhlas, ayaw ko mag-angan-angan, but inyaon parkala maluhay. Di na to maluhay-luhay in parkala sin ka-ikhlas. Karena mataod nagiyan, nag-aamal sin ka-ikhlas di hababaw sin gumi, di tayo maun sin Allah Ta'ala in amal ka-ikhlas pagyanon niya. Bihan. Karena lang niya in ka-ikhlas, bal innal ikhlas ikhlasa min asyakil asya'i alan nupus. Impagyanon ka-ikhlas, amunain sa bugat-bugat pakaradyaan pakinawabaran si manusia. Mahita ito sa bugat-bugat. Karena biyasin maghimumungan kita. La ilaha illallah. Na, naghimumungan ka, uning kaptangan yan. Yaon doon haonin napi iban isbat. Niapihan mo sinwayroon Tuhan. Hati ni aon nagtatagi puntuhan. Dahil hindi hababaw singgumi, bukon yan Tuhan. Karena biyayta wayroon Tuhan. Wayroon Tuhan ang sulak uno-uno halaw man singgumi ini. Illallah. Buat malingkan hambuk na tunggal, isa-isa sin Allah Ta'ala in Tuhan. Na, miyakad ka ito, imbigi jantong na to, hay mumungan na to, yan to.
Una yan, khalisatan min kalbihi, bang siya nakasud palaw simbigi jantong niya, tulos ikhlas, ingkabtangan niya, tiyayma simbigi jantong niya, pasuron siya sinallahu ta'ala palaw sulga. Dakhalal jannah. Na, pangasuburo na ini, pangasubo, amin makabubuga. Kataan si makabubuga, doon na yan. Hagan nakakunahan kato tanyo. Amuin, asubuhod na to, injantong na to, dahil wakto pa wakto. Suway na to, jajagahan, imbi jantong na to, yari alam, tiyatapok na to, alam sindagal na to. Wajib kato tanyo amuin daran na to jajagahan imbigi jantong na to. Uno imbiya pag-ianon na to yan. Asubuhon na to imbaran na to. Uno bahain ako ini ikhlas na baha in amal na hinang ko ini patuhan Rabbul Alamin. Kana niya rabaha na hinang ko ini kaya na niya rabaha waktu hinang ko ini. Na, biyasin magsambahayang, umalop ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ibadat na to harap patuhan, imaalop kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin. Uno, ikhlas na baha, insambahayang na to yaon. Kaya kanal na to baha, ingkaptangan na to. Mamasakitan yung simpatiya hapag sambahayang kaya kanal na to bahayaon amin imiyang kita alhamdulillahi rabbil alamin. Hati ni ikaw uno hinang mo in Allahu Ta'ala hati niya, namudji kau sin pupudjihan patuhan Rabbul Alamin, sin siyain patuhanan sin kataan sin alam. Ba't isa-isa niya rin Tuhan? Ingkataan sin alam, siyain nagpapanjari. So ingkataan sin piyapanjari niya, ipon niya, ilugsok niya ingkataan yan, dahin namayan na piyapanjari niya, in gumi iban sin langit, lamod na roon in naguhula halangit iban sin agumi, in sila yan ilugsok sin Allah subhanahu wa ta'ala, lamod kita niyo roon. Tiyay mabaha sin pangatayan niya in siya ilugsok sin Allah ta'ala. Nasabab yan subay na to, daran iuong sit, in jantong na to. Hawak to kita namong, alhamdulillahi rabbil alamin. Kahit na biyayta sintuhan na to Rabbul Alamin, hadis in aginiya kasantos sala bayni wa bayna abdi nispain. Biyahagi ko insang bahayang paruang kabahagi haagtara ko iban sin ipon ko. Na pagkabiyahagi sin Allah Ta'ala nagdua. Doon na yan. Inang kabahagi kato inang kabahagi ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya imaksud doon aon doon ha hihinang na to pagsambayang hak sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hak na to patuhan Rabbul Alamin. Amuad tim pag-ianon na bahagi nagdua biyahagi sin Allah Ta'ala inhak niya subay hikarihil kaniya inhak na to subay niya isabi karihil. Nauno, wag to kayo nagsambahayang tiya ngayo tara pa Allah Ta'ala inhak tarayin kaniya. Inyaon katan hitukbal na to sadya inhak niya harap kaniya. Siya im magtukbal sinhak na to daing kaniya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kapudjihan sa lago-lago patuhan ko Rabbul Alamin.
sin siya impatuhanan sin kataan alam iban na sin luon niya lamod na ako rin dito hadto. Ar-Rahmanir Rahim. In Allahu Ta'ala Tuhan Rahman, Tuhan Rahim. In Rahman amuna impagkasila sa sing kita halaw man sing guminihan tara si manusia doonhan amuna impian na og sin Allahu Ta'ala maripababaw sing gumipiyag bahagian sing kataan piya panjari niya. Bang amura ingkyarilan niya jantong katantan, yan doon makapangadnal sinaunin Allahu Ta'ala sa tapyag tutuhanan sing piya panjari niya. In gumi, iban sin langit, inyan kimikilaha Allahu Ta'ala siya impatuhanan niya. Damikyan, in halauman, sin langit iwan halauman sing gumi subay inyan jumanji patuhan Rabbul Alamin wayroon pagtag-ipunan niya ro kaing buat malaingkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay bihat to sarta bang jumanji na imbigi jantong niya patuhan Rabbul Alamin inyan subay pangakuhan sindila niya. Amin di niya hilawad parugaing buat malingkan inlawad sindila niya harapan japatuan Rabbul Alamin. Wayron do kaing sabab injian-jian sin jantong niya Tuhan Rabbul Alamin subay inlawad sindila niya harap patuhan Rabbul Alamin pag-ubos piya ngakuhan sindila doon hayan inihiandok sin udyot pamaranan harap patuhan Rabbul Alamin inhinang niya tulos ikhlas ang kanya hinang yadto pagpatibaba niya patuhan Rabbul Alamin sumujud in udyot pamaranan pito ang gauta si mano siya harap patuhan Rabbul Alamin na bang nahinang inini pasuron sin Allahu Ta'ala palawon sin sulgain ini manusia hangkan na in Fatiha biya bahagi doon hayan, impagyanon Fatiha, suratul Fatiha, ngiyanan sin Allahu Ta'ala sala. May ngiyanan sala. Bihan. Sabab insambahayang, di kau makabas sa sin suratul Fatiha, sibu da imam, iban sin makmum, na di tuan matay ma insambahayang mo. Na, atin niya, in makmum, magbasa sin suratul Fatiha. Kaniya-kaniya. Biadin kakilahan mo in pagyanon nagbasa. Hasambahayang amuin tikmod. Hati na bukon siya, gimukuha in suara. In pagbasa ngiyanan, bukon sadya kumuha in tingog. Aun magbasa di kumuha in tingog, ngiyanganan pagbasa, habang mayan naghihiwal indila. Amuyin nangako patuhan Rabbul Alamin ubos jimanji imbigi pangatayan niya patuhan Rabbul Alamin. Bihan insubay jumatu hambok pamuk den katutan niyo. At sabab yan bang magbasa sin suratul Fatiha subay tuan palahan-palahan nag-aagad bihan amin jukopon mo ingkab tangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Into nasabot na to yan, suko yan sinallahu ta'ala katan. Kaya na ubos ko imiyan alhamdulillahi Rabbil Alamin sumambag in Allah Ta'ala hadali. Bangkaw imian Ar-Rahmanir Rahim laong sin Allah Ta'ala hadali. Bangkaw imian Maliki Yawmiddin laong sin Allah Ta'ala hadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Laong sin Allah Ta'ala hadali abdi.
wali abdi masal. Biya da kaw siniyan sin Allah Ta'ala, amuan inhak sin ipon ko, hiril ko kanya. Impia ngayo niya yan, hak niya yan, hiril ko kanya. Amuan tinagi sin Allah Ta'ala, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nabunal da ka, siyahad yan piyagtag-ipunan mo. Bunal da indisara mo yadto siyarain pangangayuan mo. Sibo da kasadnangan iban sinhakaliruan in pangayuan mo Allah Ta'ala bukod pagkay mo mano siya. Nasabab yan wajib ka to taniyo amuyin ayaran ipatod na to marayawin bigi jantong na to mga katawtay manghuran hasupaya ando kailo inyan katan makbul inamal ibadat na to paton Rabbul Alamin tumtumun na to balikan ko in suratul Fatiha tiyawag sin Allah Ta'ala as-salah sabab subay mabasasin imam iban sin makmum in tiap-tiap mabut doonhan harakaa sin tiap-tiap rakaat sin sambahayang na sarta doon haon magdungan-dungan ini magsambatan ing katantan. Amin. Ya Allah ya Tuhan namo tayma impia ngayo namo ini kaymo. Na inyad to na tayma na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wat biya baita niyan haipon ko na hirihil ko haipon keng katan pia ngayo niya na miabot nin waktu na to manghumbaid na ako kanyo katantan na waktu ini ako qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.